haka arpauturik ulber arjar arposan, layo bansam syrnot ya ki hinru ngut ki kon samla kentei bat shinrang, na kishnong baper ki bawan training ha ka on armed security guard, ka ba lapenlong ha MPSS that mutlong si Pramer West Jaintia Hills, ka ba lapenlong da ka office MSSDS, bat ke Tribal and Rural Social Foundation. Ha kini kejingelang ladon lang ru ki officer jongka MSSDS na East Jaintia bat na West Jaintia district. Hashwa bansam ya ki syrnot na kebenta ki unarmed security guard ka ladon kejingelang balengkot balapenyai dau Mr. T. Shangpliang ya ki kentin pediang burom leyo na i Mr. P. Muksor managing director MPSS. Ki weipat ki bekeren ha kini kesngi kentup ya USDO West Jaintia Hills, Mr. L. Suchan, USDO East Jaintia Hills, Mr. B. Dekar. Badhadin baladep sam ya ki certificates, syabaro ki balapas bha, la aya ki kentin kerku kerdo ya ki baro bakin nangkiu seprang ha ki liang baro.